Ngingeke ngayichaza indlela lenginyakuleke ngayo bazalwane uma ngiphuma ngilondvonya ngiphatrola lelive lami leMaswati ngibuka staladi ngestaladi ngelikona ngiyadifuna lokuthi baphi laba lesibakhiphela timali kuthi bahambe bayofundela imisebenzi yetandla njengabo Scotty, imisebenzi lefaka ekhathi bo-plumbing, kwakha tindlu, lefaka ekhathi kushisela, kulungisa amafriji, kulungisa radio, kulungisa tincingo, kuthunga timpahla, kuthunga ticatfulo, kukhenikha. Ngoba nawuthi uyahamba litaladi ngestaladi selive leMaswati uthola ukuthi leyo misebenzi yetandla yentiwa ngemashangane. Aphi kanti laMaswati lalafundzele athi angabuya naleti tifiketi bese acwilaphi alibale kukhonkotha emgwacweni athi kuti imsebenzi kodwa emashangane ayasebenta ayayenta lemsebenzi nehlulwa yini ukuthi ningabuya le escort bese seniyahamba la taladini phela nani seniyasikhinikhela letimoto tethu senisifakele amafasitela etindlini niyakha tindlu niyashisela niba bomagesari nehlulwa yini kukwenta lokho Maswati kuze kwentiwe ngemashangane langakakufundzeli nekukufundzela emashangane athola nje experience abuye akwende nine nikufundzele simoshe timali sanifundzisa bese niyabuya ndosikhonkotha nithi kude umsebenzi nifuna umsebenzi lonjani nifuna kucashwa bobani nehlulwa yini ukuthi casha nine kanti nifundzele kwentani